Hakalai tarik urisau arjar arpulai ke joint meeting NPP Block Committee penusla sora Sheila bat mauplang kalayo ban penlong ya kejing penmena kerteng ya ki arngut ki kertong MDC jongka NPP ki ban saya airing hau arjar arpusau lapan mena bau ba rabok tensong nakalang kerdem lajkro konstituensi bat ga kongres meri harpuri nakanong sken konstituensi hakani kasngi la don langru au ba presiden tensong ubadai ru MLA jongkani kathan bat lapan ya kani ke program dau ba Hilarius Peta pengrop bat harangkat kejing ya don lang jong kiri rang ba bat ki unit beper rabok tensong Anyway, but now I'm scared. If I touch his voice, you will not get it. Temporary time of temper. Sometimes, a soapman will prepare it. By the way, you're always sitting MPC. By the time of Congress. Tôi là Tây Thăng, tôi là ai mà khi còn khi cái đấy, mình kelak ya London, kenapa cái prophet cái chuyện thu juli, cái đồ lòng, ban rung cái làm coi sẽ kata thông, cho mà chính trọng, cái làm tiêu, chặt liam trong một lô, còn câu ấy cái lama cho cái MP, bạn nak kalian mencoba, nak kerpas isian, minum ikan, minum thau, cái chuyện đó yang kita belak siap kejadian bocoran koman kasih henry mas korpat di ladap don pun kita pendin sekeman manuan man air ke jimut hoi naken yang orang manom kurtong bun napreng juni yang semua dalam kam kena ngai manom samar ba pada korpat yang kecil ajimut yang kecilnya trelang ke jopi pada don penuh Kakulong bakuloi berprian yang kejimut berpenai. Teman baru ini sebagai polis katong kalong kejinya terilang kejinya terli kowe kanila kanyo penghet usok kejimot tanya kitin to blame dalam perjalanan konstitusi anong isu baru kat SCP itu ikong ngalani KMDC jopi lalu mana jangan kendai padahal gani kekeliman mereka kowe kadang kejinya kita kau hanga, kejinya ada di kita ngapun kadang mikmat kejopi. Dehi ulai ubah jual dan katanya, badani kesmiru, kadehi kejing penyat kepasat kejopi. Amar ngam juposnya, kaba hakani katenti, kaba nganyo pun, na kaparti NPP, kaparti kabahir tam hakajilah kejopi. Nangis kampi, leaders kita ngaru. Pidara kejingkeman. Agar kesini ngai perpiawan ini pidara kejingkeman. Dia tangsi kerja nak kerja dengan buat dalam pihaknya. Nami syakman. Nak terpadat ke pihak bagi dia terai kumsi pana. Dia terai nak kejing sesuatu jimun. Nama hak politik kejunja, election kejujuran kejing bagi sesuatu jimun. Dengan terpadat, jadi nak kebahag kami ada jumpa konstitusi, nak kebahag kami ada jumpa dengan kanji berkoi, bahawa dia hendak kejing super. Nama kejing super jumpa, kawan rak petani kejing patnya perah. Jadi saya angin nak keburam, nak terpadat yang unit jangka parti NPP, hall nimpa junior tentang borosik kata, nimpa dia telang. Ngai hadir pada election part, yang judan kanu kejia kena, tak kali kau yang jenong, kabangai tenat, ya kipai nasional hadir, nong kekam jangan dikatakan, kilong kipai kita jinsur komersial, kimdan komersial pada lesi, adalah syarat dan dalam bangkang sudah dia. Dia kata kejia dia yang jangan hadir election, kadang dia seperti scam, ya kejia dia kejauh hibarat pada, tengah terpadat hibarat. The leaders come jong unit prepare jong party NPP ba sobha kaduluglan ya kini leaders jongi ba leaders jongi ru na jongi pi tangshi keten ba sobha ba
bani dalam kata jika suatu jumut kawe ya mir jumut lang kawe nama habak hadu baru kan pide kijongan pide kijongi malu mau kijongi malu nanti kasih apa piwan hangin mau pila deu kijongi malu berganget sem hati puar kisnya malu pide dalam hasenda jadi malu nama kali kalau kawe ka kenuan lawan haju badnane syahmat anundal bala malu kilo ki bor dese ki banwan berpenshoy namar haki election ni namar ki bor ki jen penshoy ki bor ki jen penshit ki bor ki jen penko ki bor ki jen kawang mau ni ka ko we na mai pi long ki basta berkat ekalawai ke jong pi berkat ekalawai jong kathan abe de bana shilet namdol kam ko ngan yang tadi tadi nama dia mapi mo kata seperti kamha ni kom mapi mo pa bahasa ai ke kesan tentang we na kwa pi baro kan mapi ni tadi but nakaya ke joma kumbalong chairman bankaran ni kwa ibor ki ke bankaran le nin sadang yai kren nin dang yai kedu bangin yamir jibut ada tawan kumno kali pentelu ni kikam jongi chakmat ni tangko we kalau ngakwa dan mapi katom Kejongan, kejopi, kamta ni malu. Bandai menjual yang jijak kemudian pun, awak menonton konferensi, hendak hadu apa orang kerja konferensi, hadu masyarakat konferensi. Maka itu muncul yang dia kata. Ini dia tersusun. Dia menekan cikgu mengajar kerana cikgu nasdaq dan cikgu nasmua kata cikgu ya kerja kejopi, baru anut Ibara apa dia kan masuk mendeklar lupa yang kejinjau. Masuk cuma lupa kide dan sejauh bernangin baginjau baginde patang kelep boleh. Kalau kebangin yang hak punya syakmat yang hapu hakmat yang bernangin balik mau bayar nanti itu kan ni bermauhi uban saya lam nanti ini hadu kebakut kaba minsa rendat di ikam ijongi you blame to ku ye people ondang yai beteng biang ya kani ka khubor bat ka jui ka phang ka bakia kren hang ne ka ba phide ban tip khub le sipun